Pistoletas salía Macedonia, ¿verdad? Hogeita asko espentsatu. Kontabetan egiten da. Oida. Imaginatzen dituzu, hola, maialdiko kirol. Permiso. Konzentrazio bat du, bezala da. Txapelketa aldetetan, udaren genuen bat, balizo balen, oso gutxi. Muy amistoso esan da guria, ez un puntuatzen. Zuait egitea bat. Ja, bai. Ez un puntuatzen. Eguardian guztioi, eta eskerrik asko etorri zareten guztioi. Bereziki zuri, Maialen eta Aritz, eta babeslei, edabideetako lankideoi, guztioi egunon. Aurtengo egoera ez da errezena, hitz egin behar dugun gaiaz hitz egiteko, baina, sentitzen dugu zuek guztion sostengua, eta horrek gauza batzuk errezagoak egiten ditu. El Gobierno, el Departamento de Cultura y Política Lingüística mantienen la apuesta por el deporte de alto nivel y por la Fundación Basque Team, a pesar de todas las dificultades que estamos viviendo y que seguramente también viviremos en los próximos meses. Y en el caso de Basque Team lo hacemos porque consideramos que el deporte de élite atesora valores que cualquier sociedad y cualquier individuo debería atesorar para sí mismo, ¿no? O querría querer para sí mismo, como son el ánimo de progresar, el fomento de la cultura deportiva como elemento que vertebra a una sociedad y a una comunidad, y también que el deporte y los deportistas de alto nivel juegan un importante papel en la actividad económica y en la actividad social de un país, y en el caso de Euskadi además consideramos que son un valor diferencial. Horregatik guztiagatik, goi mailako kirola eta kirolariak zaintzen jarraitu behar dugula uste dugu. Eta guk beti gonbidatzen ditugunean, gure kirolari nagusiak beti eskatu bezala egiten diegu, ez? Espero dugu beraien gandik emaitza bikainak eukitzea eta guretzat harrotasun izatea, baina gure kasuan eta Basque Teamen kasuan kontziente gara eskatzeko eman egin behar dela eta guri dagokigula bazuei babes bat eta lasaitasun bat aldan neurrian ematea. Los recursos que ofrezcamos a los deportistas y a las deportistas vascas de alto nivel tienen que ver con la excelencia de los resultados que luego les exigimos. Y en esto juega un papel relevante la Fundación Basque Team. No sé si es conocido o no, pero por si acaso lo voy a repetir. Basque Team ofrece a la comunidad de deportistas de alto nivel servicios médicos, técnicos, inserción laboral, acompañamiento académico, así como asesoramiento en materia de igualdad, servicios de coaching, imagen, comunicación y, por supuesto, creo que la más importante, que es la ayuda económica, las aportaciones económicas para que puedan desarrollar mejor su tarea de formación y de competición. Aurtengo osasun krisiak eragindako egoeraren aurrean, bekadunentzako oinarrizko babes irizpide ezberdin bat aplikatzea erabaki dugu. Eta horren ondorioz, 2020an bekatu diren kirolariei jasotu zuten laguntza 21ean ere mantentzea erabaki dugu. COVID-19aren pandemiak 2020 urteko kirol jarduera erabat baldintzatu du, eta nazioarteko kirol lehiaketak egiteko aukerarik ez da egan kasurik gehienetan. Eta egin direnetan oso modu berezian izan dira, eta esan beharrik ez dago, bi gertakizun garrantzitsu bertan bera geratu direla, Joko Olimpikoak eta Paralimpikoak. Egoera horren aurrean eta kirolariak babesteko oinarrizko irizpideari jarraituz, alegia hori da helburua, laguntzen jarraitzea eta babesa ematen jarraitzea, beharrezkotzat jo dugu 2020an egindako nazioarteko lehiaketa bakanetan lortutako emaitzak aintzat hartzea. Baina baita ere, aurreko urtean edo ekitaldian
onuradun izan ziren pertsonei 2021 baterako laguntzak mantentzea. Gainera, 2020an, atzera eragineko beka izan duten eta merituak frogatzeko lehiaketarik izan ez duten kirolariek 2021 batean jasoko dute baita ere beka osoa salbuespenezko neurri gisa. Las becas BACSTIM quedan incluidas dentro del plan de subvenciones del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, que ofrece el crédito presupuestario suficiente para adoptar esta medida que estamos anunciando. Teniendo en cuenta las diferentes modalidades de becas, Kirolariak, las retroactivas, las support y los premios y las ayudas destinadas a técnicos y técnicas, el paquete global alcanzará la cifra de 921.000 euros. Denbora honetako ekitaldi nagusia Tokioko hitzorduak izaten jarraitzen du. Eta bertan, BACSTIMek jarraipen edo kobertura mediatikoa ere izango du, bai Olinpiar Jokoetan eta bai Paralimpikoetan. Eta horrez gainera, Back to Tokyo telebista saioa ekoizten ari dira. Japonian lehiatzeko plaza lortzeko borrokan aritu diren kirolarien lana bilduko du dokumental honek. Bestalde, Beijingen 2022an egingo diren neguko jokoetarako ziklo olimpikoa fase erabakigarrian sartzen ari da egun hauetan. Fundazioak neguko hitzordurako komunikazio estrategia paraleloa landuko du neguko kirolariei eta Txinako txapelketaren koberturari buruzko beste programa batekin. Tokio eta Beijingeko jokoak egutegian hurbilen daudenak izan arren, BACSTIM inoiz baino gehiago indartzen ari da beheragoko kategoriekin egin beharreko lana Paris 2024 eta Milan 2026 begira. Euskal Federazioekin batera lan egiten da, Euskadirentzat estrategikoak diren kirolen bikaintasun proiektuetan. Hala nola, surfa, piraguismoa, arrauna, neguko kirolak eta kirol egokituak. Para cumplir todos estos objetivos que hemos mencionado, BACSTIM sigue contando con la colaboración inapreciable en estas épocas de Quirón Salud, hoy presente con nosotros y a quien agradezco su colaboración, y también con las colaboraciones del Athletic Club y la Sociedad Deportiva de Eibar, que han estado con nosotros en la reunión del patronato que hemos mantenido antes de esta rueda de prensa y a los que también agradezco su colaboración. Orain, nire aldetiko besterik ez, eta hitza emango diet, gaur benetako protagonista diren eta gurekin diren Maialen Txorraut piraguistari eta Aritz Aranburu surflariari gaur beka ematea erabaki dugun kirolari guztien izenean hitz egin dezaten. Eta lehenengo txanda Maialeni emango diot. Eskerrik asko. Lehenik eta behin eskerrak eman nahiko babeslei ematen diguten sostengoagatik. Eta baita ere, gizarte guztiarentzat. Lana eta Tokio gabe geratu gera. Orain, Tokioko bidean, guretzat oso baliagarriak dira beka hauek. Y competimos internacionalmente, pero tenemos que más seguro posible y con la máxima tranquilidad posible. Es muy importante para nosotros este tipo de ingresos, que es los cuales nos hacen trabajar con más tranquilidad, sobre todo en este. Ondo esan duen bezala urte komplikatu gara esaten, garrantzitsua guretzako, segurtasuna handi bat emategu, eta horregatik, eta hemen konpromesu bat hartu behar deula gizartearekin, kirolari guztiak olimpiadetako, ni bestaldetik anoindikan mundial badakat pendiente, da saiatzeko lortzen que este año nos hemos quedado sin el mundial, sin Tokio, a ver, Bien. Porque son deportistas, ¿no? Sí, sí. Bajo de la